Šta će se desiti ako kroz provodnik koji se nalazi u magnetnom polju pustimo električnu struju? Strujni provodnik će napraviti sopstveno magnetno polje, kao što je pokazano u video času magnetno polje strujnog provodnika, što znači da strujni provodnik i spoljašnje magnetno polje mogu međusobno da deluju nekom magnetnom silom. Ova sila se naziva Amperova sila i direktna je posljedica Lorencove sile. Zbog protoka električne struje, kroz provodnik se kolektivno kreće neka količina naelektrisanja. Ono što se pritom dešava sa jednom naelektrisanom česticom, dešava se i sa svim ostalim česticama. Nakon ulaska u magnetno polje, na česticu počinje da deluje Lorencova sila koja je gura na stranu u pravcu normalnog provodnika. Ali čestica ne može da napusti provodnik. Postoje sile kojima je vezana, a koje ne može da pokida tek tako. Ajde jedna čestica. Ali unutar provodnika postoji ogroman broj čestica koje se ponašaju na identičan način. Sve one zajednički deluju na provodnik i mi možemo da izmerimo njihovo zbirno dejstvo koje nazivamo Amperova sila. Ukoliko provodnik nije pričvršćen, a jačina električne struje kroz njega i magnetna indukcija spoljašnjeg polja su dovoljno veliki, provodnik će se pomeriti. Uspeli smo da pomoću električne struje i magnetnog polja izazovemo mehaničko kretanje, odnosno magnetno polje i električna struja su izvršili neki mehanički rad. Ovo je bilo revolucionarno otkriće koje je 1821. godine eksperimentalno sproveo britanski fizičar Michael Faraday. Kompletna lekcija, zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti, je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.